Maria tane gonkuru kwa Bogiba Kisii chicheito bosongoga tokonya kurwa nigu tiga abantu batike konya kweba cha batebo bomane etogo itwe igoro yomugaba na Simbarati na kitogo iterwa umongwana buno yo momoima umuseneta tu akirete kanie tu achoreta umuseneta bwa bagetutu boka oimoge to tagete gaba na muri kire chifu gaiga abo bara chigari friend chia ekina kya kobuniga bana tari kende Mimi kwa majina naitwa Mosoti Dennis, kiongozi wa vijana katika jimbo letu la Kisii. Kwanza kabisa nataka kuchukua fursa hii ya kuwashukuru viongozi wa bodaboda ambao wamejumuika siku ya leo haswa kwa address mambo ya insecurity katika mji wetu wa Kisii. Mimi nikiwa kiongozi wa vijana katika kaunti yetu ya Kisii, nataka kumwambia county commander wa jimbo letu la Kisii kwamba kazi imekushinda. Kwa sababu vijana hawawezi kuwa wanapigana siku baada ya nyingine. Hawa vijana wametoka masikini, wametoka katika bomba maskini hoi hai. Wamekuja hapa town kwa minajili ya kujitafutia. Hawajakuja hapa kwa sababu ya kupigana. Mimi nataka kuaddress county commissioner wetu wa Kisii County na all the HLCs, Department of the Security, ya kwamba mji wetu wa Kisii unaenda kuwa mji ambao hatukuwa tuna matumaini kwake. Kwa sababu ya investors, kwa sababu ya watu wote ambao wanafanya biashara katika jimbo letu la Kisii, tunakuambia county commander, county commissioner na wale wote ambao wamesimamia vitengo vya usalama ya kwamba hao vijana sio wezi, hao vijana sio thugs, hao vijana sio machambazi, ni vijana ambao wamekuja pamoja kwa hali ya kujitafutia. Kwa hivyo wapewe nafasi mwafaka ambao ya kufanya. Kuna viongozi ambao wanataka kutumia vijana vibaya, wengine hata wanapiga simu saa hii wakati wengine wameshikwa ambao wanajitafutia. Wanapiga simu ya kwamba eti hao vijana wasifunguliwe. Kwa nini? Tunataka kusema hivi ya kwamba kama mnataka amani katika jimbo letu la Kisii, amani inaanza na wewe. Ama mnataka kuwa na shida katika jimbo letu la Kisii, tuko tayari sasa kuweka gloves kando na tutadili na nyinyi mbaya bofu. Hawa vijana wa bodaboda wa jimbo letu la Kisii wamepewa sako na governor mwenye amechaguliwa saa hii pamoja na President William Ruto. President wetu William Ruto tunampenda, tunamkaribisha tarehe 24. Kuna viongozi wengine ambao wanataka kusema ya kwamba we don't support the government of the day. We are supporting the government of the day fully. So kwa hivyo tunataka kuwaonya wale viongozi wengine wanatumia vijana wengine vibaya kwamba if you want peace you prepare for the war. Yes. Na tunataka kuwaonya kwamba kuanzia sasa sisi tutaanza na usalama. Kuna wengine ambao sio viongozi wa bodaboda, wanachiita viongozi wa bodaboda. Tunawamulika, tunawajua, tunawaona, tunawapima. We are coming for you. Kama mbaya. Enough is enough. Enough is enough. Abantu bamintobo mu cyobo songo. Yaike irase chinga kitwatebire ngobo sensi nobo chinga nobo ochi babasongo bakwete. Abasaye ba bodaboda n'abasaye bakweri bacandekete kurwasi nyumba cyabo bo bate family. Abantu mbari bakiraso mu cyobo songo bakweruka barayi ba bodaboda. Babwate tu abandi bagakwa masasi. Igo tutagete ko batebiga. Moko buga ngago turabariri. We are coming for you. Tori go chikorigera ni mokore to bunyira se bosongo yaito.
we must support the government of the day, be it a national government or a county government. Echitali chinga kichia siasa. This is the time of development. Lazima tupatie viongozi wetu nafasi wafanye kazi, ikifika wakati wa kura ndio tukuje kuchapa siasa. Sivyo? Tumekubaliana tupewe nafasi tufanye kazi. Mwenye anataka kuleta ujinga tutadili na yeye. Stage yanenga kora bodaboda ndaraja moja. Nabona jite bukaira igoro ngaendaria nenkarara kerona rara. Maya konya abasikari ba Kisii Central bagojanera ni cruise ijire muno muntu ibete. Ngobwatu. Bata tinyo ambi koro tombeke muno muntu ibete. Bono gona ari gusaba serikali ya Kisii. Eche barigereri bamanya ningi kere batie kwingiria mangana bodaboda. Bodaboda ne bwata barayi baye. Abasikari batie gutumeku na barayi bande njirembe. Intumuna tole iganto bwato murayo ito gotoga abana. Lakini tali njireye bagocha bagotwara sinjire kamne. Nyoe mbata iti nyoe yango beke. Kwa noche polisi obwatu otabeke ti nyoe yanga. Kwani wibete. Igo nale ko basaba este polisi ya bosongo erigereri gusana. Igo egento na gyo kanale ko batebe. Inya yaikire njire kamina nere bagosona na bodaboda. Eiteri njirangia. Inya no muntu ogosete tiga eprosije bwatigo tari njira go jirubutu ka bwatu nje nongo to stage rioka nande inje no murai raja moja tari gotamana aringe bae go chabambwate mugaso bakombwata butuku no mwibindi igona ari ko basaba iga omo kubo ito kindiki oteme sana kuri police station ya Kisii ndori go chikoigwa nabwe ko gerinto ba kora bagutambuka mbake mebaka Kerenge ne bakote bingirike. Kerenge ne bakobatera ngirike. Kerenge ne bakombwatera nje no murai ebinto bigokoreka ne town tinbi manyeti bama kuimuka bato sona nimebabwata bona barai tutamanyeti tole innocent igona ari go saba bantu baminto abasikali babusongo tuasinyanire pitiga batige bakole side ya police na ito tokole side ya ito ya boda. Bosonge bintu bakole bireibe number 1 okonyora abarai bande mbale side ye nabasikali enusu na bande side ye nabasikali enusu eyere bosongo nko bagekane gochi wetera abasikali nabago chikotobaga biyamon nche naraire bwana botuko nganyora abantu bagocha bagatagore geita bagaswa bakaruoro bakaikira so murangu bakangigolinga sisi ni maafisa ya serikali ngabatenga chitambwe alafu mo maiko swa kena kya mangana nabona ate to monto goswa ngende nero yomo arawe abantu banye bakongita bangite lakini bone gento kikabekia abasikali aba bagita uniform enero yaba fefete mo rolling bwatanga rutainse ngabatengerese ngakimwacha bwana ande ngakimokotagoro murangu bakantenga no coste ngabatenga ingoste bakantenga no ga saleti ebintu byabande no ga itete nabantu ngabatenga bantu kia baralia arabo bakante twende toswega alime toko ka police station tokwera sama stakao nabo toigete togacha toko bagandeta bagaicha no yonde bakamoligi bakamugwata bakaikaboya nere bakamugwata bakatobekera nime bakatoreta yale ngesasa yabutuko no turaire gaiga ekaro tware ko boli bono mambinga ngigeko gera bono mwatoretereta mutaratweresa baswa gutaka guturusie byara gutaka guturikia kana kya mangana nate na imara nje twakana nga ntokurusu kubyara asenga nje timbwa tikoso na ntima tikoso bateba nga muiso empaka tukoira mpaka koti muiso empaka bwere asekyo kwera sana toteba nga kwangira kurusu kubyara nateba nya murangite njirete yonda rusu kubyara asenga njo igoso ndi yongorete tinkorusu kubyara ndakora tikoso ndi lyose ekana kya mangana abantu mbale banjete kuna nto burayi abantu mbara bakoro chingondegete cyale ngo burayi bukoro abantu bande bataraswanya boda ande bairanire gocha kurwani ya pasi burayi bwatu amwete na ubaenderete bono gaiga kuburuga town na basikali aba Kisii Central yaito ngo basabaiga onyemo go chikoligere biyamo manyanga barayi ba boda mbarabi liolio muburukano mbako endere ko bagaiga baka abantu lioli ke lingana libelive arabo mo orembo ma choko bagaiga wono gaiga obochinga buno obotu abangire piko korere kene na ande go ikangiro rengo obochinga buno obo were gaiga Kisii town ekene kya mangana ndoko chaka kubwatu buna chimonya ntuna abantu abanene tubwate family tokuragiri unabona gaiga murangu one no saliri oikande kichibesa nchikoro sali murangu one ngoko chagondo sali murangu one arafu nanda abana bane ne skuru bale goragera bale arafu basikale bachite nyomba bakasali mirangu ebere bakaiswamba kachi bedroom
bakasali bintu byane ebintu ibaligere sana nyuma ndaya chokoboli kosotora chokoboli ebintu byane base commander agaiga aligere nganga ke bintu byane bikorosi Asa marieta ngoro kwa Joshua Maiteka oyo mabwe chairman ye town igaiga lero tumera na chairman twensi bya che town ya Kisii municipality kulingana na emitafaruku yabere iga abantu baito bagoitu tutabo at environment ngiye gukora ibiasara byaito na inde tokora nga mostly ngebintu binde bire politically instigated wone ya pili yaito etokubeka nga tige byongosi byacholiru beirwe mandate n'abantu baito abantu ba Kisii County babire mandate tiga bayaguribaga bakolegasi alafu n'aba stakeholders chonsi pichire town na chira chicheguribaga ligiya egere byasara bitora ifini Kisii na litora kini town yaito abara igo chakira babunge nechi CS chiachoru chonsi chiana nalibaga ligiya egere nyone kavana yito nintu ekolegasi egere to igore nyone sako bune yatu igore teto mentere chibesa to drive tutari go strive ne president yito nero yaguribaga buna motaketa abantu bande baguribaga bakolegasi na intu tweribaga na intu tokore byasara byaito enchere yeto konya komunyo kiuga iga utonya abantu baito baitirwa abande bakobwatu ndori ko chikwala this thing igobuna ne apili to resa bara ibonsi ipi bacholire gakitema ko tema sana ko korali umurembe nande buna chichama nitore gaiga on behalf of each member sions pito chito chorete we want to welcome president ite karego chagaiga bamanyenga ntunto bantu to torense memo gosenga ki to go support the government of the day igo tuwasabira omurembe ninda bana siasa bonsi pi motigane go burukane sector ya boda boda. Thank you. Ancha Samaria Tangoro ku Dennis Keuya chairman ya Paspak exit boda boda otu achire mambi ya rero gaiga buna chi chairman asengencho yobo tutu kanu bwanyare ko bokorekana se town yaito members baito babere bagoitwa n'abantu tutamanyeti rero iga a member yaito njaitwa ekabwatu botuko ekairu police we have come here gotebyo mo county commando itonga asengencho oborendi bwabo rire town yeiga ntore yange buna chi chairman asengencho go ikaransa koreta obotoerwa se town yaito egento kende gya kabere ekiombenkere kya bantu gete yatokire town yeiga uno mo president itago chigocha ngete titomorore una chi chairman twatebire iga ntore yange asengeje president yaito William Samoei Ruto oborai bosikwe omugaba nasikwe omo president itasikwe omorembo toke bosongo buyamono ngoro Silas Mochumbe gose bravo jene chairman ya Beyond Boda Boda Riders gotoka Gari Guardian e ward ya ne ekoro sense ward boda boda is a business activity. Any business activity should be given humble time gose conducive working environment indi tanyora chivese tuakane revenue gochese national both and national and county government ekende erinde tuechenge kimaisha nechi family chetu bonekera tokonyora mutafaruku kati ya town na the whole Kisii, some parts of Kisii. Surely I ask a simple question to those people bakoleta mutafaruku onye governor yetu yatoreterete sako erinde tuegendereri moisonde ntwabwata amayegerio ngaki how that sako is going to be digitalized omuntu access kiregenda ayogotoretera siasa wewe umetuletea nini yenye tunaweza shukuru wewe surely ama tumeletewa nini so we are not politic. What we need is this: we need somebody to table before us a business agenda which will make sure that
Vision 2030 of both national and county government is achieved. Yes. Another thing, respect is paramount. Where on earth leadership we must honor and respect any county government. For example, we must honor and respect the Kisii county government. We must honor and respect the powers given by people. Mheshimiwa our president Yokurukungu. We have no problem. Bear in mind that we don't want to take Kisii County back to 10 years. We are not to scare our investors. But what we are supposed to do is to welcome more. That is what we have. Peace. And a peaceful business working environment. Asamaria tangu kubrani nyamwe ya goli. Jomo na boda boda Kisii town. Ikumbuato bro siri tukolia rero asamagana agenda Kisii town. Ege enjoy abantu baito baba na boda boda baita bakebago. Ebago itubo tukuru mugaso. Ege njira magana tayo. Wetera serikali nene. Wetera basigari baito bali Kisii sandiro laiga. Wetera basigari bande batu surround Kisii kandi. Boda boda ndio tunatomeka mna na pale. Boda boda tali nera so ege jokuru wana ndio banyana saba nyina. Omo turaro ko kununda. Nunda. Onye kere osoro na ro koliya obra yuto dobra yugusi kiga gaga na nunda akanye 2027 amanya goja Kisii town without justice there is no freedom. Boda power. Maria tane gonkuru kwa bogiba Kisii chicheito bosongoga tokonya korwa nigu tiga bantu batike konya kweba cha batebo bomane etogo itwe igoro yomugaba na Simbarati na kitogo iterwa omongwana buno oyo momoima omoseneta tu akirete kanie tu achoreta omoseneta bwa bagetutu boka oimoge to tagete gaba na morikere chichifu gaiga abo bara chigari friend chia ekina kya kobuni gaba na tari kende ebintu togo iteru na biebyo aiga bwate tagasangere 2.6 million ekaro gaba na gundu ebiasara ebyakagenda oro ngaga chigwachorera chichifu chia yororo Kisii tokorwani gutari chia boda echino mogaba na tokorwanirigu no mwana na rokoro ku Silvanus osoro ogatebanga nero beiro tegete gochago chaburi bogabana osoro onya kobwata omutumu yasenge njonto bwatie seneta bono iga ebange moche kobwatana na Simba gakora Simba bakakore 10 ebange moche kobwatana na Simba bori aba seneta togwakere chikuro etobe seneta siasa eye ne president yaito bari mokomo basireri teye president iga rasma koregas ne biongozi bito byagusibiri tochorete twanchete tari chinkondi ena kwana kinda meta oyo igwete kongita gose goita Simba orandigi orankora mago ikera Simba arati tiatiti gonya kogenda iga ngamotegete moturubani omogabana momoire gochiago chia takoraga simoche gocha mokore gabana nto mwanchete togokunera emiaka 10 nande seginye gache 2027 moche ne miora boronge torwane abana boda abange torenchara ekero monta atokiro gokongaina gochia okominyoka gochiororo igo bari bande baito barari bangainira ke igo tari bari banto babe ne nchare bairete moinari ko bangaina bakonya kominyoka iga bakonya korigia abantu ni nchuboronge gabana no monto bwa bantu nande ntori korwa se gabana nondo karengera tinga guchara ko borio bogabana 2027 Simba tararuo ayonya gokwa ibagerio ndiyo na abaskari aba rasima mokorega asina gabana oitoga rasima mokorega asine gabana kama tari boigo ntoma etekero monto bwae na rai na bwate mbia mono